لسر هلبشارتنا سرکوماری او پارلمانتو یا لترکیه را دروش در باز بون لهینا جی انجام فرمی نهاتنا اشکره کرن لگوری انجام نفرمی جی هرچقاسی رژیم دخوازه خواه که سرکفت نشان بده لی بلگین کو درد که و دزی او دکو دولابا وی به آوه که هین اشکره تر درد که و حولی او تینا پاروا کرن دوی خلقا ایرو یا برنامه هلبشارتن 2023 ده امی اف بلگین کو هاتنا اشکره کرن کو چاوا دنگین جبو پارتیا چپین کس که جبو پارتیا نجات پرست هاتیه دایم به بلگان امیر دویبینرین هجارا پارو بکن او یک جمجارا دن یا هری سرکه یا خلقامaya ایرو روشا ارتج او دنگین کو جهری من ارتج درکتی امی به ریا میوان خوشی دویبینرین هجارا پارو بکن به وی آوای برنامه ما دست پیدا کرد. جمع گوت دروش دسر هلبشارتنا سرکوماری او پارلمانتو یا لترکیه را در بازبون لهیناجی لجنه بلند یا هلبشارتن یا ترکیه انجامین داویم با آوای که فرمی پارو نکرنه جخوا هینا اف انجام نهاتی پارو کرن گلک نشانین زلال بلگین کو دک او دولابا وی رژیمه لهرمین لباجرین با کوری کردستان او ترکیه دای گراندن هنه امی ورین لسرویه که لدسپیک امی قالام هرمین ارتجی بکن کو هرمین ارتجی انجام به چه آوای هاتیه درکتیه هولی و اف انجام پاشخانه خود چیه جه امی با بینرین هجارا پار بکن بلم دست بی که لگوری روشا سرکوماری 11 باشرین باکوری کردستان ین جه ارتجی باندور بوی به دانینوی و بینرین هجارا پار بکن که او جه باشری آمد بو آلازی بو ملاتی بو مرش بو عدن بو سامس عثمانیا بو دیلوگ بو کلیس حتی او رحا و که باجارین هری زیده جه ارتج باندور ببون مج خواست وان باجاران با آوه که گشتی دانیا کو درکتی هم جبو سرکوماری او هم جبو پارلمانتوی بو بینرین هجارا پار و بکن رنگین زرگین کو هند بینن باجارین کو رژیم فاشیست یا AKP لوان دنگ هری بلند بدست خسته بو آنگوان بشین سرکوماریه ده اردوغان لور دنگ بلند بدست خسته بو لعالیه کدن لآمد حتی او آدانیجی نامزد اتفاق ملت قلجدارو لوی داری قزنش کربش خال گوری دانین هری داویه جی ده رگبریا تورا یکمین یا حل بجارتنا سرکوماریه کو جبو تورا دومین مایده حتی نها اردوغان جسادی 49.4 یه دنگام بدست خسته بو و قلجدارو جی صدی 44.9 یه دنگام به دست خسته او به وی آوایجی هل بجارتن یا سرکوماری دربازی تورا دویمین بو او یک جبو هل بجارتنا سرکوماری یا تایبت دانین کو لحریم ارتج درباز دبه ام دربازی رژیم پارلمانتری یا لوان حریمان ببن لحریم ارتج تیجان پارتی کاری بو دنگه که زیده جی به دست بخم بریگر ام دربازی پارتا خویا دویمین یا سرکومار یا هل بجارتنا پارلمانتوی جی ببین امی ویه که ببینین که لوان حریمان لگوری سرکوماری و پارلمانتوی گوهرتن جی پیک هاتیه رنگ کس که پارتیا چه پین کس بو که لباجاری آمده به رژیه که بلند دنگ بدست خسته بون هر وها لعالیه کدن لحطی و ادنه اتفاق ملتی که به سرکشیا جه پی لوان هر دو باجاران دنگین زیده به دست خسته بون لباجاران دنشی درجه که بلند آنگوان بجید پلیا یکمین ته اتفاق جمهور یا رژیم AKP و MHP دنگستان بون لگوری دانین کو درکت رپیش لحریمین ارتجی ام بجین پارتیا تپین کس لوان حریمان ل11 باجاران بقاسی 14 پارلمانتر جوان حریمان به دست خسته بو هر وها CHP 19 پارلمانتر پارتیا ایجی 4 AKP 47 و MHP جی 11 پارلمانتر جوان حریمین ارتجی به دست خسته بو اف یک جی پرسه که به وی آواید ده آواکرن کو گلو ددمه که کو د 6 شباط ده د ارتجا کو ناوند خمرش با کوری کردستان ده بیتری 51,000 کس جان خوش دزدان او خمساری رژیم فاشیست یا دوید رولا خویا سرکت رئیسه چاوکاری جاره کدن دوان حریمان به دکو دولابان لسر کرسی دستراداری بمینه جی پشتی وینا بری امی به میوان خواه یه ده یک جوان باجارن انگو لباجار سمسوری ل بو بینرین هجارا پارو بکن ل او جی پشتی وینا بری
بلی بینرین هجا به آوای که گشتی لحرمین ارتجی دانین ده پارلمانتوی ده بوی آوای بون پارتیا چپین کس که لوان 11 باجاران 14 پارلمانتر درخواست بون لی ام بیشین رجا دنگین کو درکتی هرچی قاسی جالیه گلک آلیان ونای قبول کردن او نرازی بون دوام دیکجی لی به آوای که گشتی حتی نها دانی نفرمین کو هاتنا پارو کردن بوی آوای نه جبون رخاندنا وی اکیجی نامزدی پارتیا چپینکس او پارلمانتری بسرکتی یه پارتیا چپینکس لباشر سمسوری بریس عزت قراداغ بمره آماده یه بله بریس عزت ام دسپیک دیویژن لوا پیروز به و پارلمانتر هون وقت پارلمانتر جباجر سمسوری یه باکوری کردستانی و قزنش کرد اونها ایدی ام دکارنی جواره بجن پارلمانتری پارتیا چپینکس لپارلمانتویا ترکیه ام دسپیک با آوای که گشتی هم لباکوری کردستان و همجی لترکیه انجام کودرکتی هون چاوا دنرخین جواب پرس بکن و پشت رم در بازی هرمین ارتجی ببن بریا السلام رئیس خواتکارین روناهی را لباجار ارتهج تباهی لسمسور زیادتر گرس دنگ AKP و اتفاق جمهور در نکتا. بله. جبر که سرکومار هات سمسور سرراشواج ارتهج شوا گفت که از لیبورن خود خواستم از آف خود وازم آف بکرد و هم درنگ هاتن سمسوره لمن زانه بو که دپرم ارتهج لسمسوره وقت گران در واسپیه. گید زارن که گل مالبات گید زانه که ملت ما ناسل ما مروفن ما ارتهج دا که درنگ مدحاله بو جبر و جیان خطان جبر و امین که سمسوره زمانی که کم دا دست پیکرنا و آلیکاری بکرنا وقت مرین در ند کفر مالباتان گرس که دنگ تو ندانا AKP لبله AKP حتی امین هلبجارتنه که تاریخ خواهد 14 گلانه که نزدیک بو گل زیادتر دگو که هم AKP و اتفاق جمهور هم آف نکن هم دنگ نادنی هم حساب جی بپرسن جبر و گرس که دنگ AKP را پر و پرکن در کتارا داوی را AKP دیسا پولیتیکن کرش دانین و امبیل سرناوی کزلایه پرابرا کرن مالباتین که کنتینر را و چادر را دادمین جوان را دگوتن که دنگ ندن اونه چادر را دادمین ام دسته که قوت نادن اونه تنه بمینن اونه دبی حال دادمین ما آواهی ما تمن هفته بینه ما تمن هفته ایچ ساله که دا اما و خانی وگینن و کماسی ما برای هبون لما کماسی خواهی تمام کردن جبر و خواپاندن اک جارده درکن بله دبی وی آلی دا گل سمسوره هشیار نو ام بین رولا که AKP و اتفاق جمهور دپرم دا درنگ مای و مالبات پریشان بون هات بیر کرن ایچسی ما دا هات بیر کرن و اتشتکی پریشاشو و سر سمسور کارم بیجم لحرم برس و پولیتیکا سر ناوی AKP مشانده بله برس کار داخل از ویکی جواب پرس منها جخوا دوام برنامه خودشی امی به بلگیان ویکی ببیناری خوین رونایی تیویرجی پار و بکن که چاوا دنگین که جبو پارتیا و پارتیا چپین کس کاتیا داین جبو پارتیا نجات پرست در بازی سیستمی هاتنه کرن او وکی او پارتی لور بسر کتیه هاتیه نشاندان او یک جده دیار کرن که لتواهی ترکیه روشک بوی آوای هش برکو هم لباکوری کردستان و هم جی لباجرین ترکیه اف بلگین همه ببینرین خورا پار و بکن لتشتا کو از خوازم جواب پرس بکن لوان هریمان ارتشی گلو روشک بوی آوای درکتیه اره لحر باجاری ارتش شبو امنین itiraz من زیادتر هنه لسمسور جی یک itiraz من امنین دنگین که هاتن ابطال کرد بله 12,000 دنگ iptal بوده مجبور itiraz کرد یه دن دنگین که جه پارتیا چپا کس جه پارتیا مرا درکتی را جه MHP را جه Büyük Birlik Partisi CHP هنک دران جل AKP را خاطر نفساندن مجبور را itiraz کرد
لپر باجاری جی به شکلی bu sistemeki mezin şoğla kirne u dengen kujmara derketi ji partiyen ittifaka cumhur razıdadır nivsandına u mecbara itiraz kir li bajarı din jî med çapaniye da medlist emin berdem ki partiye çapaka dahvani dan li Batmanê li Dülemergê li Erzurumê li bajarên din jî li bajarên emin Türkiye jî zêdetir itiraz derketin li serokkomariye jî elbijartina serokkomariye jî tiştê şaşana derin ku em bîn di muhalefete da sed pênce deng derketine di Kılıçdaroğlu tu deng derneketine va tiştekî tirî şaşe pir sandukan dana vana derketine wale tespitin û itirazî servan çêbûne. Belê gelo niha li vir 2% sereke derdikevin yek we got hem ji bo serokkomariyê jî mijareke bi vî awayê heye bûyerên bi vî awayê hene û hem jî ji bo partiya çepên kesk ev yek li gelek herêman derketiye pêş we got tenê li bajarê Samsorê 12,000 dengên ku hatine em jîn betalkirin dengên ku weke ku ne derbazdar hene gelo bi vêyekê re em bêjin di roja wê de jî roja çardeyê mehê de jî dema ku me honkirin mêvan ve got herî kêm em ê li ji bajarê Samsorê nêzî du parlamenteran derxin bi rastbûna van dengan re gelo ihtimala wê yekê heye ku partiya çepên kesk ji mara xwe ya parlamenteriya li Samsorê zêde bike? Yani serdajgu yani hatta daviya du rojman ku helbijartin çêbûye gel tebahî li hember AKP giraniya ka tepkiya ka mezin daxist. Du ser roman ji helbijartinê da AKP ve û İttifaka Cumhur bi ser navî Kızılayê. Pereyên mezin li malbatan bela kirin û mesajê nişandin, telefon kirin got ku me ser navî we li Banka Halkbank me pere çekirine hesabî we beşi ve tüm mehem he devam bike û ser vê xapandinek çêbû yani beklentiya me em bên hêviya me ku ji dengên ku ji partiya çapa kes derkevin pir kem ji we bin ve derketin rolekî AKP û İttifaka Cumhur vir de hew rolekî İttifaka Millet jî tê de hew İttifaka Millet jî li her bajarê erhêj lê çêbû zêdetir Meletê Semsûr û Mereş Birêz Karadağ Birêz Karadağ niha me got 2% sereke ji agahiyên ku hûn didin jî derdikevin yek ji xwe me têkildarî wekê got li van herêmên Erdhej jî ya rêja dengên ku vê rejimê ku divê herkes li bendê be ku tam dakeve we berseva vê yekê da lê berseva pirsa ku ez dixwazim ji we bigirim jî têkildarî vê yekê ye gelo ev tiştekê tesadufî ye ku li van bajarên ku em bêjin binpêkirin pêk hatine ku piraniya dengan dengên hem yên muxalefetê hem jî yên Tifaka Millet û hem jî yên Tifaka Ket û Azadiyê ji bo partiya nijadperest çûye em got ku tiştekê bi zanebûna hatiye kirin. Tiştekî bi zanebûna bere hesab çêkirine û em bên plansazî çêkirine li kîjan sanduqê da kutke kîjan denga bidizin belkirine û li van sanduqan jî dengê me dizîne û li ser partiyên nijadperest nivîsandine em bên derên ku dura bajî gundên ku em bên muhalefetê û partiya çapa kesk em bên müşahit an jî sandık pêvirdarê sanduqa ku nikon bişandaran zêdetir li van çêbûne li hinek deran jî em bên deng em bên encamê tutanağı encamê da nivîsandine ne ku derbasa kurula helbijartinê kirine dur da şaşî çêkirine û jî ne tiştekî tesadüf e. Yani sanduk û em bên encamên tutanağı dest meketin şiva ku hatin kurula helbijartinê dozgeriyê dur da şaş nivîsandine û jî tiştekî zanebûne ne yek ne dudu ne sûsê pir û pir hene. Belê ji xwe birêz İzzet em hinekê li ser wê yekê jî pirsînê me wê hebin lê em ê vê yekê jî piştî wê bibînerin xwe re parve bikin em niha
دەستپێکی هەنێک بەلگەیان کو حتەنها دەرکەتنە نەزەلالی و هەوڵدانên دەک و دۆڵاب û dizînê dengê partiya çepên kes bibîneran re parve bikin û têkildarê vê yekê jî pirsêrmeyên heyîn em ji we bikin belê bînerên hêja weke di destpêkê de jî me got ev hilbijartina ku çardeyê guranê ya serokkomarî û parlamentoyê pêk hat li nava Tirkiye anguan bijin dek û dolabeke zêde ji aliyê vê rejimê ve hate gerandin lê niha belgeyên ku bi destê me jî ketin û di çapemeniyê de jî belavbûne ew e partiya çepên kesk daneyên ku girtine dengê ku girtine li ser navê partiya nîjadperest ya Tirkiye hatiye parvekirin bi taybetî ev yek li nava bêtirî şeş bajarên Bakurê Kurdistan û gelek navçeyên wê hatiye pêk anîn niha belgeyên ku hûn dibînin ev belgeyên ku ji aliyê destêya lijina hilbijartinê endamên wan yên li ser sindoqan û partiyên ku em bêjin müşahidên wan yên li ser sindoqan ve hatiye kirin belgeya destpêkê ew belgeyeke ku ji navçeya Bismil ya Amet ya Bakurê Kurdistanê ya ku li gorî belgeyê de daneya ku derketiye bi qasî em bêjin 233 deng ji bo partiya çepên kesk hatiye dayîn lê ev dane di lîsteya ku ji aliyê Yesekê ve hatiye parvekirin angu em bêjin li gorî lîsteya ku di Yesekê de hatiye parvekirin ew deng ji bo partiya nîjadperest partiya MHP derbasî lîsteya hatiye kirin û bi vê awayî tê xwestin dengê vê partiya nîjadperest li nava Kurdistanê bidin zêde kirin her wiha di belgeyên din de jî hem li gelek navçeyan me got ev belge hatine parvekirin di belgeyeke din jî ew belge jin vê carê navçeya Payas ya bajarê Amet ya Bakurê Kurdistanê ye li gorî vê belgeya ku hatiye parvekirin jî careke din bi qasî 228 deng ji nava gundekî navçeya Payas ya Amedê ji bo partiya çepên kesk hatiye dayîn lê ev deng di lîsteyên ku ji aliyê Yesekê ve hatiye parvekirin de li ser careke din navê partiya nîjadperest ya MHP hatiye parvekirin angu em bêjin li ser navê ya ketiye qeydan ev yek li bajarê Mêrdînê jî derbasdar e li Şirnexê bi vê awayî li Colemêrgê bi vê awayî li Êlihê jî gelek belgeyên bi vê awayî hatine parvekirin li aliyekê din ev yek tenê ne di çarçoveya Bakurê Kurdistanê de lê li bajarên Tirkiye jî bi heman awayî derbas bûye ez dixwazim belgeya dawiyê jî ya têkildarî yek ji navçeya Menemen ya İzmir ya Tirkiye bu bînerên hêjara parve bikim ku li gorî vê jî bi qasî 112 deng li herîmeke ku li gundeke ku bi qasî 112 deng ji bo partiya çepên kes çûye ev deng jî ciştî vê carê careke din ji bo partiya MHP partiya nîjadperest ya MHP derbazî sîstemê bûye vê carê ev yek gelek pirsan bi xwe re da ava kirin ev yên ku belgên wan derketî û fermî bûne lê yên ku fermî nebûne bi çi awayîne jî em vê yekê ji mêvanê xwe birêz Qaradağ careke din pirs bikin me got ne tenê li Bakurê Kurdistanê li nava Tirkiye jî dengên partiya we dengên partiya çepên kesk ji bo partiya nîjadperest derbasî sîstemê hatine kirin ve îtiraz kirine encama vê îtirazê wê herî dawî kengê diyar bibe li aliyeke din em bêjin li nava bajarên Tirkiye li herîmên ku li ser sindoqan em bêjin müşahidîn û wekên bûn êdî gelo guman çê nebûye ku dengên partiya we hatine dizîn İtiraz dema itirazê tijî bû me itirazê xwe kirin dema kakin de geres ku ve itiraz me û sanduqa car divekin û car di em bên denga bêj birin me du alî da itiraz kirin yek sêrda bû ku 12,000 dengên Semsûrê da em bên îptal bûne vala kirine yek mecbara itiraz kir û vana zêdetir dengê me ne dengê ji partî ji me re derketine ê duduya jî sanduqê ku em bên şüphe dikişînin mecbara itiraz kirê ê sisiya jî dengê ku ji me re derketî di ser partiyên din nivîsandine vana zêdetir di dozgeriye da ku Yesekê da hatine nivîsandine yani tutanaxê da ser navî me ne hema tutanaxê Yesekê da ser navî partiyên dinin em MHP ser navî MHP hinek hinek ser navî Büyük Birlik Partî hinek ser navî AKP hinek ser navî CHP hatine nivîsandine mecburan re jî îtirazê xwe danîn Belê
گل امویه که بیشین هم لسمسر و هم جیل با آوای که گشتیه لکردستانی اف انجامین کو اف بلگین کو دسته و دو درباسی لگل یاسه که ونی قاشوی که کر او اف همو هاتن راست کرن د آلیه دنگان دوی باندورا که ام بیشین جاره که دنگین پارتیا چپین کسب که آنها yani kanuni me itiraz kiriye belgeci desmadana geres ku ser rasmın o serme cardıvan dengana belirsinir. Tişteki peşi ve bibretine jiber ve yani doğazın ku demek kında dengi koşmara derketi sernav mecbur nifsandır. بله بله برس کارا دخمه پرسمایا داویج بلاد تکلداری ویه که به جبر کو ام بجین هل بجارتنا سرکوماری درباسی تورا دوامین بویه جواب هل بجارتنا سرکوماری لگوری و به انجام که بچه آوی در بکه و آنگو دوی پیام که بچه آوی و جاری د تورا دوامین ده لدشی و رژیمی ورا داین برگیا گرس کو گل işler bu. Bugün 21-22 sal bunku iktidara AKP برچیبون بیکاری و امبین فاشیزم و دیکتاتوری هر تشتانی جهنبر گل هر تشتانی دانی لهنبر مخالفت هر تشتانی دانی امبین ناف بالماتا دا حالا که پرمزن ہے گرز هیشیار با حرم ارتهیج داجی گل زور و زحمت پردید امبین اتفاق جمهور او امین سرکومار اردوغان که درد که به همه تلویزیون گلان کسان اولان گیا ترویست ایلان دکه امین حساجی دپرسه و تور رهنه و رهنه دانی جبو امین 21 ساله نادیه گرست گل هیشیار و دنگی خواه لمخالفت بده و کلستار اولو بده امجی پارتیا چپا کسک ده تورا دویمین دا اما قوانتی خواه حیزی خواه تواهی بمشینن و همبر اردوغان گرست که ام سر و کنواریه دست بستینن و کلشتاروğlu براب سرد بله کلشتاروğlu من دستک دای بله سوزن که ام بین پروگرامن که در کستیولوژی جبو آزادی و دموکراسی مهمه جبر بهم گلی خواه اشار دکن که هر کس وره دنگی خواه بده و سر صندوقا بسکنه و برای دنگ نینه دزین و اقتدارا اردوغان دیکتاتوری بخینه بله İzzet Karadağ parlamenteri partiya Çepenkes angon namzeti partiya Çepenkes bu de helbijartına çarde Gulani de le başarı Samsuri veke parlamenteri partiya Çepenkes hati helbijartin em dibijin jbo hum bune mevani bername me em spasiya wadikin o jxwa de nezbon adama helbijartına serokmariye tora duemin de jme hawl bidincara kedin biriya ve cari encama ke bça ay ve jeherimin artaj derbike ve bebinlerin xora par ve bikin len hacara kedin dibijin jbo ve xabat xoş o serketin ولی بینرین هجا ایرو هرمین ارتجی و بلگین کو دکو دلابین هم رژیم فاشیستی AKP و پارتی اتفاقا دناوی د جی خود گرین مهاو دا بو بینرین هجا را پار وبکن و همشی له هرمین ارتجی و رژیم چیکر و چاوا بوجی مبریا میوان خواج باشاری سمسوری و بینرین هجا را پار وکنم لبرد گیجین داویا برنامه خویا هل بشارتن دبین حتی صبح جارکدن ورین پیشیا و ببینن دناوا خیر خوشیده ارشاد بختوار